Laida true blood hi fim khur takani andam lo hun annom lo hun angak phot chin ti chuan thi te chunat na wanga thi an lo ang ta sut chin me chepa ngai mil tak duom tak pakhat pasal pali lai sun tu nun le a thuruk chu kan en hawang Twin Falls, Idaho hi vo in nia chuan tourist hip em mai ani a mi tam takin tlo in hun nuam takan man na ani thin mase kumsang kha chakwa som palia ero khorau le khosak harsat em na munani nuna ol sam lo khop mai Dolly unaute Edward Dolly le Robert Dolly te po he khwa cheng hi anni a Robert azok hian he khwa ami hi mei chedu zong tak mai a mu a anei ta a laidai ani an in hian laida hi kumsom pakwa kumsom ni velbor ani a laida hi achan chin soi ve lokila chung kore thei tak hwan nei mi anni a an chung kwan tam sia an unau po mi som pakhat lai anni laida hian an chung konun thil thar nei le han nom deu na tur thil han le po theilo anni tin ei tur an mu zong ba ka be sei phalo ani na hi no pangte ani atangin adu tok lo thin em a achak chu me chemoi tak han ni a thom no moi tak in bel ve ba ka khovel mundang fan te chak ve ngoi henga suang to na ero hi chu atan ban phak rol lo ni ina langa mase hunali ama kumsom pakwa kumsom ni vela ni chuan thutluk na pakhat siam pasalane anun chutle ma adang lama be se mangai na wanga ne ani em achiang lo atlan chuana atan mayem ni ashiat lo ani mai thei mase hei an in nei fu mel phiana laida hin pui thatak ni na langa Robert po alim hle thataka in nein buaina antok ngai lem lo fanu an nei boka pangai takin an khosa ve ni inalang annu pale an fanu baka hian an pa jok Robert unau pa Edward hi anbula acheng boka an cheng ho feka in lungral takin an om ho thin mase he nu pa la upalo tak te hlimna ngordot thei tur thil hi athleng ta an pa jok Robert unau pa Edward a athi thut annun angwai pha em a annu pa ina chanchin te an soya Edward athi na hian ril lel thil a om lem lo thil ei swalani lo po in typhoid ani an ring ber heng hun lai kum sang kha chakwa som pali chhovela hi chuan nat na in kai chon thil le ti dam thei lo te po la tam em a laida hian an in bul tui chun chua tui thiang hlim lo ani na tanga hetianga om hi nia hria thu soi ma se he thi na hian thulom om pakhata kengtela a life insurance ani laida le Robert atinu pa khan ama khan life insurance ti turin an lo tia Edward akha alo ti nge ya asum khom tu tura laida le Robert ate ada nge a una pa Robert tan dollar sangkhat laida tan dollar sangkhat hetia Robert athi thu thilai dai thu soipo adang chanta lo thon nei ang main an pa Robert bula chuan thive thut tala ingdin nge kan umang Robert kan tan hian life insurance ti ve ngai ani ti in an paril ru ne theina tur berin chap chungin asoi ta thina an pa chuan ni e kati ang ati fela Robert hi athi ve ngala ti thei a una pa Edward athi atanga karai lo te ya athi ve tamai he kumsang kha chakwa som pali bor khani in pumlam shi le shi thalo leng typhoid te tam em a mitam takan thia hetia Robert ate unau in nai te an thi po hi tu man ren hlel na an nei lo laidai tan chuan chan na chu ala top mai lo a thleng le an fanu no pangte chu thi le ta heti hun lai hian no pang thi po an tama laidai hian khongai po lo le a pasal achana tuna afanu chu po shi wangin laidai chuan achhiat to na zara ama khongai tu tam tak ani pha a poisa ani bel cheu bok chu mai ani lo mi pathar atong le vat laidai hi mi ti zok dilem lo ma se mi pahip na aneya mi pa adu to chu ama achet ngai lem lo po ina nei vat mai a tho buai fa ka ngai lo
lai dain mi padang atong le chupa ngai taka in kop chawin mi papo in nei hiala du le ta apasal pani na hi William McHafley ani a Twin Falls ami thawani Montana a anin son ta a bulchan thar antuma Montana an omnu kumkhat leka thila thleng le ta laidai pasal William McHafley chu khum betin anna le ta thile in athi chana shileng le diphtheria ti ani pasal pani na chu thile ta laidai chu mal le ta ma se areilo thanga chi aliam le laidai hian pasala nei le mai automotive salesman Harlan C. Lewis nen kumsang khachakwa som pakwa March tha a anin neya laidai hi kopui tel lawin theilawem ni nge adanga apasal thar Harlem hian life insurance ti in dollar singkhat policy atinge turani ti chu athu puile a ti anile ngei bok ti sakle ani pasal thar Harlem C. Lewis po apasal masati ang che in adam lawle ta khuma abetle top darling stop doctor te chuan thil ei swala nei ani anti mase laidai hian a shezok ani na dik tak chu a shekar laida true blood hi afim khur le a andam lo hun ngak phot chin ti chuan na pa ngai wanga thi an ang ta sot chin ani Harlem C. Lewis pasal pathum na chu laidai ni nanin nei changa thakhat na leka athi der mai mi zong zong in a thil ei enge mo wangani an ring vek laidai hian a pasal thi na wang hian a life insurance policy dollar sing khata donga heng hun lai na na hi chuan tam tham takani tam tak laidai chuan car telein ko to tak tak te alei chawa ama a inti lan sar na tur ve ve ani car thar kot moi tak te chuan min en ro u ti an keng tel miawa hausa bok single bok laidai chuan anu na chen me ka pasal pali na tur azam boile mek bokani Edward F. Meyer ni in ranch foreman ani a apasal pathum na thi atanga kum khat le thakhat na a an in neya tang hian ama ami ti anglo takin thil thleng hi arang ta thakhat pon la in nei lo apasal Edward F. Meyer chu dam tha MC a thi thut adam lo masave lo hei chu laidai hian do theina atla cham tlat to ani mel athil ti swal ani don reng bok ring hlel tu anei chana chungzinga mi chu Earl Dooley ni in amakani ama to ti in zir chiana du ta thi na tharber thlen na hmuna avakalin Edward aluak athi ma a aluak chu walata a alepa testurina hona arlatan hi chon amimal thil he boka hei hi achan chu Earl Huli hi laidai pasal masaper Robert Dooley le a unaw pa thita te kazenani a endikta ale tur arsenic ngei mai chu amuta doctor ne na akal wata anma ni le pa test that le rota arsenic chu lo ni ngei mai kumtam liam ta to changkhan mi chetwal tha ching te na an man tam ber chu arsenic hi ani chin laidai hian arsenic ani dan hi adang dai le a fly paper an ti le khatur thlok chi le thlok her lo zuwa nok sak tha na le kha tur ang chi hi tuya achi a heta tang hian atur arsenic chu ron chuak ta thina an ei tura atel zela atel tam ngal lo apenguna an taksa arsenic te chu atam zela chu an tuar ta lo thina ni heng thi te ho hi pumlama boina wang typhoid ti te an ni tlang pui thunai tu te chuan laidai pasal thi to pali tele apasal unaw pa le afanu te mi paruk te ruang chuan endik thale veka an chung ko an chia chu typhoid ni lovin laidai nge lo ni tir che chuak ta fly paper a leite khan dora a om alo le zo vek zela a man ruwa ber chu nge a lau hle lo ni laidai himan tuma zon vat ni in Honolulu a pasal panga na lo nei mekin mu ani a
tuna kan hmu mek hi pasal panga na chu ni in Navy officer Paul Southard alo nei meka he pasal hi chu a him pha ta hlawa lai dai chu manani korta thiam lo changin pasal te pali le pasal u naw pa le afanu te kha arsenic tura alo shai hlum vek ni in ati chan ber hi a hun lai na na a po mit chang tak khosak sang le du tok nei lo lai dai hian ami tha te life insurance ala veka a in high vur thin lo ni a sum wang ani kumsom tang turati ni in Old Idaho State Penitentiary atang veteran mai ala zo mai lo me cherap thak le thil ti thei em lai dai chu atana tanga kum khatlin ma deuin atlan chuak le tatlet mai Denver, Colorado kalmakin mi ina omina in loa a omna pa hi Harry Whitlock ni in reilote aneile laidai hian atan nuwa po athil tumle ati thin chu ala ban san lo arilru aladang ei lo ni inalang mase hi apasal thar ber hian shia ta nei ta apasal hluite omthin dante alo shelawa a thenin atlan bo sana thunei tu te hna a report zui bokani kha laida khongai thaki chu athil tum mek chu flop chiang khop mai pasala de atanga thathum na leka apasal zara man anile tani tan ina hian laida hi alar riau ni inan soiboka chu mai ani lo laidai tan ina thokten an enkol dan danglam tak hi mu chua anile a soiret reta oma ama veng mi alawin anu kan te an lo phal saka kara te phurin outing te an lo nei tira movie te lo en big ni in hei hitan ina tan lai tan in po na thil thleng vekani mitam takan lom lo tak zeta mase hei hian enge ati chian em le mi thunun theina ril em mai nei pasal ringot po anei theidan em atang te khan mi thil ti thei tak miril ru ne thiam le mi thunun thiam em ani engtin nge ti bi kang le lai dai hian he atalen kan ti don nge athil ti theina hi a thalo zongin ala mang thin zui nen lai dai hi mei chelo om tak serial killer rapthlak takani lai dai hian atan chung hian shemna ti nep sak dilin appeal a thelut ve renga tan tu po anei le nual mai mak takani kum ko bor tan chuan khongai na wangin full pardon manga chhuwa zalen ani ta nge ni chu chuan le ala top lo tan ina changa achwa hian kumsom nga apel chhautan ve der to alai dai hian mase achwa atanga rei lo te in oem pasala neile avoi sari na le atop perna tan apasal pasari na hi hal show ni in mi hausa takani hal show chung ta hian lai da hi andu puilo le a twal that tu tang chuak to chu tu nge duang mase hal hian chung te chu nialin lai da ya chan tlat maya achung te ero chuan then turin an ti reng masele thil danga thlen le ma in laidai pasal pasari na hal show chu abo maka mu ani to lo bo in ni thleng hian tu man hal show a chunga thil thleng kha an shelova khonge om an shelo renin neyem anu puya in rol le ni ngem mase asul nu po engma mu ani lova proof thei pakhat ma a om talo single ni le ta laida chu an khwa Twin Falls Idaho akir le a mase an khomi ten an lo tri tlat le tur po idan lo du to lo revak lo chu oma Salt Lake City Utah a in son ta a ti chuan heta hian laidai top na chu a thleng ta ni February ni nga kumsang khachakwa somnga pariata kumsom ruk pangami ni in laida True Blood hi dora grocery store a om meka heta hian heart attack in athitani arang hi Twin Falls Idaho thon ni in anule pa te thlan bula phum ni in afanule apasal pani te po an phum na thlan wala phumani laidai chung te ladam te chuan aming a thlan lunga chuang an du lawa aminga ena I sho ti in an sia kani